benhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 119 inkosi busephana beba. Ina siyamthanda lo isihlangu sethu
Oh. Small. Me. Shaka salentumayelo sithi uNkulunkulu kaIsrael wehlele kithi. uNkulunkulu kaIsrael wehlele kithi. Ngizofunda incwadi ka-Isaiah 43 verse 10 to 11. Ningofakazi bami kusho uJehova nenceku yami engiyikhethileyo ukuze nazi futhi ningikholwe niqonde ukuthi mina nginguye. Akakho uNkulunkulu owenziwa ngaphambi kwami futhi akekho oyokwenziwa ngasemva kwami. Amen. Ngithena isihloko salenkonzo sithi uNkulunkulu kaIsrael wehlele kithi. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi kusuka ngo-2010 ingilosi iyafika phakathi kwethu yathi asivuselele umthetho kaNkulunkulu. Abantu abaningi hayi abalapha endlini kuphela kodwa abasey'ndaweni ey'ningi baye bengitshele ukuthi isikhathi esiningi bebedidekile ngokukholwa kodwa manje sebeqonda kahle ukuthi ukukholwa kwasezulwini kumi kanjani. Baqonda kahle ngalokhu esikufundise bona kodwa nathi lokhu kukholwa akusukanga kithi, kwehla ingilosi ezulwini yafike yasifundisa ukuthi ukukholwa kumi kanje, usuka lapha kuze lapha gcinela. Ngiyafisa futhi ukuthi abantu bonke baqonde ukuthi lokhu kukholwa esiphezu kwakho kusukaphi kuze kufike lapha esikhona, ukuthi uNkulunkulu wazehlela yena ezulwini, wehlela entabeni yaseSinayi, wehlela esizweni samaHebheru esasesibizwa ngokuthi singabantwana bakwa-Israyeli ngoba sasinzalo yendoda ekuqaleni eyayibizwa ngokuthi uJakobe, kodwa uNkulunkulu wayesefike enikeza igama elisha esethi u-Israyeli. U-Israyeli wazala amadodana awu-12. La madodana awu-12 egcina eseseGibhithe. Uma eseseGibhithe anda kakhulu, bathi khuphulani le
anda kakhulu agcwalisa umhlaba wonke. Thina ke siyinzalo yalamadodana awu-12. Thina maZulu singaphansi kwendodana ka-Israyeli ebizwa kuthiwa uJuda. Njengoba ibizwa kuthiwa uJuda ke ikhona yonke into yethu igxila kakhulu kuJuda, ngoba siyinzalo yamadodana ka-Israyeli ngaphansi kwendodana ebizwa kuthiwa uJuda. uNkulunkulu wahlala nabantu kusukela beseGibhithe elwa noFaro ukuthi ebadedele bekhululeke. Wahamba nabo iminyaka engamashumi 4. Kodwa wathi mayiphuma eGibhithe wayesebehlisela lenkolo yakhe. Ngokubehlisela inkolo, uJehova wayebayekisa inkolo noma amasiko abo ayevele khona, ngoba isizwe sakwa-Israyeli sasesihlale eGibhithe iminyaka engamakhulu amathathu. Iminyaka ke engamakhulu amathathu isikhathi eside kakhulu leso. Njengoba sikhona nje asikayihlanganisi iminyaka engamakhulu 2 uShaka wabakhona emhlabeni. Asikayihlanganisi iminyaka engamakhulu 2 isizwe sakwaZulu sabumbeka. Sesiyihlanganisile iminyaka eyikhulu, kodwa sikayihlanganisa iminyaka engamakhulu 2 sesizoyihlanganisa. Kodwa abantwana bakwa-Israyeli bahlala eGibhithe iminyaka engamakhulu 3. Kule minyaka engamakhulu 3 noma ngenkathi uyise efika eGibhithe wayekhonza uNkulunkulu, kodwa bona base bekhonza onkulunkulu baseGibhithe ngoba babehlala namaGibhithe. Kodwa uIsrael wafika eGibhithe ekhonza uNkulunkulu onguJakobe, uNkulunkulu onguJehova. Ngenkathi ke uNkulunkulu esehamba nabo wayese ebanikeza inkolo yakhe, inkolo yasezulwini. Babengazi lutho olutheni ngenkolo noma ngenqubo kaJehova, kodwa babazi ngamandla kaJehova ngoba babeyazi noma betshelwa ukuthi lo uNkulunkulu kayisemkhulu wabenzelani kusukela ko-Abraham. Babexoxelwa lokho bekwazi. Ngakho ke babazi ukuthi lo uNkulunkulu wokhokho babo uNkulunkulu wonkulunkulu, uNkulunkulu onamandla okwenza noma yini
osefuna ukuthi eyenze. Ingakho ke kwathi mangabe bese eGibhithe sebehlupheka eGibhithe base becela loNkulunkulu oJehova ukuba ehle ezulwini ezobakhulula. Kodwa njengoba sazi kungake bakhona kubantwana bakwaIsrael awukho umthetho noma ayikho inqubo enkulu eyake yalethwa uNkulunkulu ukuthi abantwana bakwaIsrael abantu bonke bephile ngayo, ngaphandle mhlawumbe kokunikela, ngoba ukunikela kwaqala lokhuza kubantwana baka-Adam no-Eva, ngaphandle kokusoka, ngoba ukusoka kwaqala ngo-Abraham. Akukho lapho ukucaca khona ukuthi ngaphandle kwalokho imithetho kaJehova isiyonke babeyazi. Angikholwa ukuthi nokusoka babe sasoka, kuphela nje babazi ukuthi uJehova uNkulunkulu onamandla wonke. Ikhona ke bamcela, kodwa yena wayesehlisa inqubo yokukholwa njengoba injalo ezulwini. Wayehlisela ukuthi mani nasenikholiwe senilandela mina nizohamba ngale nqubo yokukholwa. Nempela abaningi bahamba ngenqubo yokukholwa kukaNkulunkulu, ngoba uMose wayehlale ebakhumbuza ukuthi sasizigqila eGibhithe, samcela noNkulunkulu wehla wasikhipha eGibhithe. uMose waye ehlale ebabalela ukuthi uNkulunkulu senza isivumelwane naye entabeni yaseSinayi noma entabeni yase-Iherobhe. Wayehlala ebabalela uMose lokho, wabatshela ke ukuthi lo uNkulunkulu uyisimangaliso, futhi ngenkathi uNkulunkulu elethe inkolo yakhe entabeni yaseSinayi waziveza yena kubantwana bakwaIsrael. Akucinanga nje ngokuthi kube yinto abayitshelwayo ukuthi bahamba noNkulunkulu, waziveza ngangokuthi wathi ma uNkulunkulu ehlela entabeni yaseSinayi bathuthumela uvalo, ngoba kwenzeka izinto eziningi ezinkulu ezazingazange zaze bayibona zenzeka. Kuthiwa intaba yavutha umlilo, lapha kubonakala ukuthi uNkulunkulu usekuyona. uNkulunkulu wazikhulumela yena bantwana bakwaIsrael, wazikhulumela yena ngezwi lakhe. Futhi imithetho elishumi uNkulunkulu wayibhala yena ezibhebheni ezibhebheni embili noma entathu, wayibhala yena. Ngakho ke lemithetho kaNkulunkulu imithetho akuyona yesizwe sakwaIsrael, kodwa imithetho yasezulwini owehla uNkulunkulu eyibhalile yena. Ukhona ke into
abantu basemhlabeni abangayazi ngendaba yokukholwa kwethu kuNkulunkulu onguJehova. Angithi nje okokuqala abantwana bakwa-Israyeli bamhlubuka uNkulunkulu emva kwesikhathi. Uthe mase bemhlubukile wayese ebaqalekisa. Okuseqinisweni isiqalekiso wasikhipha bengakamhlubuki. Wakhipha isiqalekiso, wakhipha isibusiso. Wathi uma ngabe ningilalela nenza lokhu nalokhu nalokhu nalokhu, nasi isibusiso engosinikeza mina. Kodwa uma ningihlubuka nenza lokhu nalokhu nalokhu, nasi isiqalekiso engiyosikhipha kini. Sinehlelo. Nangampela abantwana bakwa-Israyeli bamhlubuka uJehova. Wayesekhipha isiqalekiso. Kodwa isiqalekiso esikhulu esokuthi esuke kithi. Ngoba ngenkathi abantwana bakwa-Israyeli behamba noNkulunkulu, ziningi izizwe ezazibahlasela kodwa bona bazehlule. Kodwa bezehlula ngoNkulunkulu. uNkulunkulu kwesinye isikhathi waye ethumela ingilosi eyodwa ibulale onke amabutho aleso sizwe besibahlasela iyodwa. Kwesinye isikhathi evele ehlisa amatshe ezulwini eshaye amabutho onke abetha bezohlasela abantwana bakwa-Israyeli amatshe ebabulala esuka ezulwini. Zonke lezo zinto akufanele ukuba siyikhohlwe ngoba ziyisimanga. Kuyisimanga ukuthi uNkulunkulu wanqoba ezinye izizwe ngokusebenzisa izingilosi. Kuyisimanga ukuthi uNkulunkulu wanqoba izizwe ngokuthi kuqhamuke amatshe ezulwini ezoshaya amabutho empi awabulala wanqobe. Kuyisimanga ukuthi uNkulunkulu wahamba nabantwana bakwa-Israyeli iminyaka engamashumi 40 kule minyaka engamashumi 40 babethola ukudla okuvela ezulwini. Njalo ngosuku bethole ukudla okuvela ezulwini okuthiwa imana. Isimangaliso leso esingekho nakunoma yipi inkolo. Uma sebomile uMose efike eshaye itshe, leli tshe bese likhipha amanzi iminyaka engamashumi 40. Kuyisimanga ukuthi ngenkathi abantwana bakwa-Israyeli behamba noNkulunkulu kwakukhona ifu elihamba nabo elalenza ukuthi noma ilanga kufanele ngabe liyabashisa kodwa lingabashisi ngalelifu. Kuyisimanga ukuthi ebusuku babehamba nomlilo owawenza ukuthi lapho bekhona kukhanye kube sengathi kusemini. Laba abantu babe baningi bebalelwa mhlambe besondela egidini embili. Kodwa ebusuku babe ngadingi malambu, bengadingi zonke lezi zinto esizisebenzisa ukukhanyisa, kodwa uNkulunkulu waletha umlilo ukuba ubasize kukhanye yonke into. Lento ibalekile ukuba siyazi ngoba ayisiyona image, ayisiyona ilegend, yinto eyenzeka ngempela.
nokuba abantwana bakwa-Israyeli bephume eGibhithe behambe nangesikhathi uNkulunkulu eletha lelokhuza lenkolo yakhe into eyenzeka iyakwazi neminyaka kuba siyazi ukuthi kwakuwumuphi unyaka kwenzeka leyo nto. Kodwa sebemhlubukile uNkulunkulu, izizwe zaqala ukuba zibehlule. Ezinye zabathumba. Kodwa isizwe esaqeda inkolo kaJehova kwaba isizwe samaRoma. Isona sizwe leso esaqeda inkolo kaJehova. Kodwa amaRoma into eyenza ukuthi ebaluleke enqobeni isizwe saka-Israyeli ukuthi abagcinanga ngokuthi beyichithe inkolo kaJehova, kodwa bayireplace ngenkolo yabo. Bayireplace ngenkolo yabo. Uma beyireplace ngenkolo yabo, base beyichitha lenkolo ngendlela ukuthi bayishabalalisa. Uma sebeyishabalalisile ngangokuthi isizwe sakwa-Israyeli eseza muva asizange saze sazi nokuthi kwake kwaba khona inkolo kaJehova eyayihamba kanje, ngoba bayichitha ngamaCrete, bababulala bonke abantwana bakwa-Israyeli ababezama ukuthi beyivuse lenkolo. Kwagcina kuyisono ukuvusele ukukhuluma ngenkolo yakwa-Israyeli. Okufanele ukuthi abantu abamnyama bonke bekwazi ukuthi kulesi sikhathi samanje asihambi ngenkolo kaJehova, sihamba ngenkolo echitha inkolo kaJehova ngokusobala. Njengamanje uma ngabe kushunyayelwa emabandleni amaningi amaKristu, kuyaye kuthiwe asaphili ngaphansi komthetho kaMose, bese bequota izinkulumo zabaprofeti bakwa-Israyeli ukuthi ngalokhu sesiphumile enkolweni kaMose, sesihamba ngalenkolo. Kodwa uma usuthatha amaKrete akasho njalo. AmaKrete akubeka ngokusobala ukuthi ayayichitha inkolo yamaHebheru, ayayichitha inkolo yamaJuda. AmaKrete akubeke kahle lokho. Kodwa uma sebe phambi kwabantu sebeshumayela akushiwo lokhu okumaKrete, kuyathiwe alisekho ngaphansi kwenkolo kumthetho kaMose, sesinesivumelwano esisha, benze sengathi sisengaphansi kwenkolo kaJehova kodwa esiphuniwe yashintshwa. Kodwa okuseqinisweni asikho ngaphansi kwenkolo kaJehova, sisenkolweni echitha inkolo kaJehova, ngoba bakushilo lokho, hayi ukuthi kuyahunushwa. Kukhona-ke into okufanele ukuthi abantu abamnyama beyazi ukuthi uma ngabe abezizwe bengawugcini umthetho kaNkulunkulu, abanaso isono. Kodwa thina uma singawugcini umthetho kaNkulunkulu senza isono, kodwa hayi abezizwe. Kanjani? Asikho isivumelwano
uNkulunkulu owake wasenza nabezizwe ukuthi bayogcina umthetho wakhe. Asikho. uJehova ukubhaliye phansi ukuthi ngaphambi kokuthi uboshwe umthetho kaJehova kufanele ukuthi wena uzingenele ngokwakho emthethweni kaJehova. Uma ngabe ungangenanga emthethweni kaJehova awukwazi ukuthi umthetho kaJehova ukubhayinde. Kodwa thina uyasibhayinda ngoba abantu abangena esivumelwaneni noJehova ngokhokho bethu. Ngokhokho bethu. Yokhokho bethu abathi bayolandela uJehova nabantwana babo nezizukulwane zabo. Basho khokho bethu. Ezinye izizwe zinomthetho othi umthetho wesibili othi thanda umakhelwana wakho njengoba uyithanda wena. Ilo mthetho obabhayindayo ngoba lo mthetho umthetho wemvelo yomuntu. Umthetho ohlukumeza omunye umuntu. Kodwa umthetho wokudumisa uNkulunkulu onguJehova awuzibhayindi ezinye izizwe ngoba asikho isibopho abake basho ukuthi bayodumisa uJehova. uJehova akakaze ebenzele lutho. Kodwa uJehova ithina owasenzela yonke into. Ithina noma ngokhokho bethu abangena esivumelwaneni noJehova. Ngakho ke kuyinkinga kithi ukungamkhonzi uJehova. Uma ngabe abezizwe bethi asingamkhonzi uJehova akho lutho bona abanenkinga nawo. Wake wathi ubaba ilanga isizwe esimhlophe asinalo izulu kodwa izulu labo lisemhlabeni. Kwasho ubaba ilanga. Ngenkathi ubaba ekusho lokho isikhathi esiningi bengingaku-understand. Kodwa ngithema ngifunda uchannel 197 ngibuka iy'nkinga izizwe ezimhlophe ey'bhekene nazo ngemimoya yawoyise. Ngathola ngempela ukuthi abelungu uma befa bavele behlale khona lapho kulemizi yabo. Uthole ukuthi abanye abantu bafike abelungu bethenge imizi emihle bethengile bebathole laba belungu bephakathi belwa nabo. Uma ungake ufunde uchannel 197 ziningi izinto ozoyithola ezokwenza ubone ukuthi thina asazi lutho ngemimoya yabafile kunabelungu. Abelungu bayaye bekhulume bona bekhulume nabantu abangasekho bekhulume bephendulana. Kwenzeke yonke into bese ngithi ngenhliziyo yini eyenza ukuthi thina sibe nokungabaza ukuthi umuntu ofile uyaphila ngomoya ngoba
abelungu bayayibona lento yenzeka kubo kodwa abayixoxi kithi. Kodwa uma ngabe usufunda uyathola ukuthi yonke lento ikhona. Engiqonde ukusho ukuthi lo Unkulunkulu wakwa-Israyeli owafike wabuyiswa umprofeti uIsashembe kuthola kube kuye wayese emva kwakhe isiphela lenkolo. Lenkolo ivuselwe ingilosi kithi ngathi ngikube kanjalo ngoba noNkulunkulu wayesebenza ngoMose kodwa le ngilosi ifike lapha yasebenza ngathi. uMose wayekhuluma noNkulunkulu kodwa achaza ukuthi bonke abantwana bakwa-Israyeli babekhuluma noNkulunkulu bembona uNkulunkulu bemuzwa uNkulunkulu. Wayekhuluma noMose eziwa uMose ukuthi uthini kodwa abantwana bakwa-Israyeli babemlandela uMose ngoba kwaba nezinto eziningi ezenza ukuba bebe convinced ukuthi lento ekhulunywa uMose ikhona ngoba lokho bakubona ngezenzo. Okokuqala bakubona ngezinhlupho eziyishumi ezazenzeka kubantwana baseGibhithe ezazenza bebone ukuthi lo Unkulunkulu kaMose ukhona futhi unamandla. Okwesibili bakubona lokho mabephuma eGibhithe ngoba yonke into eyayenzeka kubo yayinto engakazi yenzeke ukuthi abantu behambe nefu elibavikelayo, abantu behambe nomlilo obakhanyiselayo, abantu behambe nokudla okuvela ezulwini, abantu behambe bethole amanzi aqhamuka noma kuliphi itshe mase lishawe uMose. Leyo nto leyo kwakuyinto ebenza bebe convinced ukuthi ngempela uMose lo Unkulunkulu ukhona lo abahamba naye. The same thing applies to us. Anikaze nibone ingilosi kodwa you are convinced ukuthi ingilosi ikhona. Niconvinced kanjani? Unconvinced kuphela zintshumayelo zethu kodwa niconvinced nazimangaliso uNkulunkulu onenzele zona ngalesikhathi kukhona lengilosi. Niconvinced zimfundiso zayo ngathi kodwa nabuye na convinced imisebenzi yayo eyenzeke kini ukuthi lengilosi ikhona, lengilosi ivela ezulwini ngoba imfundiso zayo zinenze nabona ukuthi laba bantu abakwazi ukuthi babodwa, lento above umuntu. Njoba ngihlale ngisho ngithi kade silalele umkhokheli akakaze esikoleni, ngicabanga ukuthi wayethatha ukuba efunde azi amahubo 115 azi amahubo 116 wayezobe ekufunda lokho ngoba nama ngwazi engifundile sonke ilokhuza intshumayelo noma incwadi eyivela kithi kuya kube izincwadi ezintsha eningazazi
kodwa lezi incwadi lezi suke sinikezwa ingelosi. So you are convinced ukuthi lento lengilosi ikhona, njengoba nabantwana bakwaIsrayeli yize babengakaze bembone uNkulunkulu kodwa baconvinced ngezehlakalo ezazenzeka ukuba bebone ukuthi ukhona lo Nkulunkulu. Ngakho-ke uma ngithi sihamba noma kubuye uNkulunkulu wakwaIsrayeli, ngikusho lokho ngezimangaliso esizibonile zenziwa ingilosi okusho yona ukuthi ithunywe noma iphuma ezulwini. Sabona ukuthi lento iphuma ezulwini ngoba leli ivangeli akulona esilithola kubantu kodwa livangeli lasezulwini leli. Lezi zimangaliso akuzona izimangaliso eziphuma kubantu kodwa zimangaliso zasezulwini lezi. Baningi abantu abanezimangaliso ezisimangaliso kodwa umehluko ukuthi thina sinesimangaliso esivela ezulwini. Njengoba kade ngifunda lencwadi kusho yena uNkulunkulu ukuthi mina ngingumsindisi, imina kuphela ngumsindisi. Ngakho-ke kuyadinga ukuthi zonke lezi zimangaliso, zonke lezi imfundiso esifundiswe ingilosi, umuntu ngamunye ekwazi ukuthi sizibhale, siziqoqe, zibo zintshumayelo zethu zakusasa. Njengoba kade ngisho ekseni ukuthi abantu uma kuvela imangaliso bekwazi ukuthi beyibhale kahle, ngoba kulo 10 years sihleli nengilosi kunezinto ezinkulu okufanele ukuthi nezizukulwane zethu zizazi. Ngiyocela kuba uDr. Xhakaza labo abafuna ukuthi bebhale bemnikeze yena esigcinele lezi zinto. Uma futhi bebhale izinto okubonakala ukuthi zinama loophole ekwazi ukumbiza umuntu ukuze lento ethi mangabe ibhaliwe izwakala ukuthi thini. Ngoba ngike ngakhuluma nomfundi no advocate Nyanda obhala zonke izintshumayelo zikababa mkhulu, wathi inkinga ekhona ukuthi abanye abantu baye bebhale kodwa uthola ukuthi lento ibalekile kodwa akakwazi ukuyibeka kahle, inama loopholes okungathi uma ngabe ubeseduze ubuzombuza ukuthi lapha kuhamba kanjani, lapha kuhamba kanjani. Abanye abantu bakwazi ukuba into beyikhulume ngoba interviewe ubuze ukuthi lokhu kuhamba kanjani, lokhu kuhamba kanjani. Kodwa lezo ntshumayelo kufanele ukuthi zibe khona, siqale manje ukuyiqoqa ngoba ingilosi isenzele izinto ezinkulu ezinye abantu abaningi abazazi. Lapha ekhaya ngomunye unyaka kwathi kusebusuku sihleli kwavele kwafika ingilosi, yathi ingilosi ithunywe uShembe ukuba ilethe umntwana kwenye inkosana ebimcelile.
yayisimusho lenkosana kwatholakala ukuthi umkhokheli akasayikhumbuli yayisisho ingilosi ukuthi lo nkosana ufike ekseni wathi uzocela umntwana manje mshayele ucingo umtshele ukuthi umntwana wakhe usendleleni wathi umkhokheli anginalo ucingo lakhe wathi unkosazana mina ngiyalwazi waluthatha ucingo walushaya uthe mayelishaya elibamba lo mfana wayesenikeza umkhokheli ucingo wayesethi akakhuluma wayesemtshela umkhokheli ethi ngithunywa unkosazana uthi angikutshela ukuthi njengoba ucela umntwana wakho usendleleni umntwana wakho umfana ngakho ke hlala ulinde wazalwa lo mntwana wazalwa uma ungase njena uphenye iFacebook uyohamba uhlangane naleyo ndaba ukhona njengoba ngikhuluma nje ngicabanga ukuthi manje useyindoda usekhulile manje mhlawumbe ufunda isikole kwazalwa insizwa enhle ngendlela esimangaliso amen kodwa abazali bayo lo uyise ngihlangane naye njena usikhonzile kodwa akasonto kodwa usikhonzile nje noma esibona uyasijabulela uke enze yonke into uyasithanda kodwa akasonto kodwa lo mfana ukhona kodwa into eyenzeka ukuthi unina wehlukana noyise nonina usikhonzile kodwa indaba yalo mfana akufanele ukuthi iphele ngoba inkulu ngoba lo mfana ukhona ingilosi yafika physically ebusuku yasitshela ukuthi iphuma ezulwini ilethe umntwana yashaya yona ucingo phambi kwethu walibamba lo mfana ingilosi imnikeza ilokhoza inikeza umkhokheli kwase kuba uyena okhuluma naye khona enye insizwa umvangeli wayemvangeli wasebuhleni angisazi ukuthi wakumvangeli ubani wayelapha kwiphi la ngaphesheya KK lo mvangeli wangihlupha kakhulu kodwa ngelinye ilanga elwa nathi wathi eshaye ucingo esathu sakhuluma nomkhokheli yavele ingilosi yalihlwitha yathi ngifuna ukukhuluma naye yathi kusukela namhlanje yena iyaphela indaba yakho ungumfundisi bani umkhokheli Manqele yes Manqele yathi kusukela namhlanje yena iyaphela indaba yakho angisazi ukuthi yakubeka kanjani yathi uyohlupheka uze uyokufa nangengikhumbuza umkhokheli yathi uyohlupheka uze uyokufa kwakhuluma yona esatheni ukhuluma nomkhokheli
wakhuluma yathi ingilosi buyisa lapha ilokhozi i-cellphone yayithatha wakhuluma yona yathi yohlupheka uziyokufa wayemkhulu uManqele la elokhuzeni eKK yaphela indaba yakhe unasebuhleni waxoshwa nasethembezinhle waphela njengani indaba ngembangela uManqele inkulu ngoba waqalekiswa ingilosi bukhoma sikhona kuphela indaba njengoba sila sibone izinto ezinkulu ingilosi isivikela ezitheni zethu ezinkulu asilona ibandla ebelingakwazi ukusurvive ngendlela amabandla akwaShembe asihlasele ngayo asibona abantu okufanele ukuthi ngabe sikwazile ukusurvive uyabona leli bandla lisungulwe esizindeni samabandla akwaShembe lamabandla ave ukuthi asihlasele ngokusithuka kodwa even physically ziningi izinto abazenzile besihlasela behluleka ziningi mina ziningi izinto amabandla kwaShembe azenzile ngihanjelwe endaweni eziningabi ngifuna ukuthi ngibhujiswe nangebhamu ngizanywe ezikhathini eziningi kuzanywa ukuthi ngibhujiswe kodwa lengilosi yangivikela yangivikela ngendlela engivikela ngayo abantu ababethi bazongibulala abafiki nakufika kimi abafiki nakufika kimi ngoba ingilosi ibabona besaqala bonke abantu abebezama ukungibulala babhujisiwe ngendlela eziningi okuseqinisweni njengoba ngihlale ngichaza amaNazaretha amanye akaqalanga ukungilandela ukuthi bengibulala sengiphumile ebuhleni bangiqala ngisesebuhleni njengoba ngichaza ngithi ingilosi yathi mayiqala ifika ngaphambi kokuthi ikhuluma indaba yebandla yathi ngithunywe ubaba ilanga ukuthi ngizokuvikela kulama Nazaretha afuna ukukubulala kwakula ekhaya lapho engathi ngibona kwakufika umfundisi wamaKristu wathi ucela ukungibona ngase ngibonana naye wathi kade ngenza i-research ngebandla lamaNazaretha ngenkathi ngenza i-research ngebandla lamaNazaretha bengixhumana nomfundisi uNdeli uthi ke lo mfundisi wamaKristu ngibuzile kuNdeli ukuthi lo mfundisi lona namvumelelana ukuthi ephume ngoba lo muntu unolwazi olukhulu kangaka ngakuNazaretha uthi wathi uNdelu
unenhlanhla ngoba wena ukhuluma ngomuntu ophumile, asazi ukuthi waphuma kanjani ngoba kwase kunqunywe ukuthi ebulawe esesesontweni. Ngizwa ngumfundisi wamaKristu ela uthi uNdelu etshela lo mfundisi emva kokuhamba kwababa inyanga yezulu, abafundisi bahamba baya kubaba uThixo, bafike bathi, baba lo mfana mbheke ngoba ubaba wakho ubemthanda kakhulu ngoba ewumshana wakhe, wayese emgibelisa phezu kwethu. Ngakho-ke lo mfana uma unganakile uzosithatha isikhundla sakho. Ngakho-ke mbheke, ungamsondezi eduze kwakho noma ubaba wakho ebemsondeza eduze kwakho. Lento ngiyitshelwa umKristu, umfundisi womKristu ethi wayetshelwa uNdweli ukuthi abafundisi bahamba baya kubaba uThixo bayokhuluma lokho. Nangempela-ke ubaba uThixo wasitshela, sathi siyahamba nomfundisi umnewethu siya kubaba uThixo entabeni yaseNhlangakazi, sithi sesivule umsakazo wamaNazaretha. Wafika wathi ubaba uThixo, hey, akuhamba umuntu oyedwa, ningahambi nobabili. Wathi abafundisi kade sebela, wathi laba bantu bayinto exakile, uthi bathi leli bandla selingela kwaMpanza. Ngakho-ke akuhamba umuntu oyedwa esebenze lento, ningabababili. Nangempela kwafanele ukuthi ngihoxise ekusukumiseni lomsakazo ngoba sekuye abafundisi kubaba uThixo bamtshela ukuthi ngiyingozi kubo. Lento ngenkathi ubaba uThixo esitshela yona asizange sayi-understanda, kodwa ngize ngayiqonda makufika umfundisi ongumKristu. Uthi-ke umfundisi ongumKristu lapha ezansi lapha bebenisonta khona, lama settlements anivukela, nani ngavukelwa yiyo ama settlements, nani vukelwa abantu basebuhleni. Ithi banikezwa ibhamu zokuthi befike benze sengathi balwela indawo yabo, kanti bathengiwe ukuthi bekubulale. Wathi base benikezwe ibhamu zokuthi nithi nisesontweni bevele befike benidubule beniqede. Ngitshelwa lo mfundisi ongumKristu uthi-ke basoba uyazingelwa ukuthi ubulawe. Bathi abafundisi laba abazi ukuthi waphuma kanjani ngoba babefuna ukuthi bekubulale usesesontweni. Bonke labo bafundisi ababe ngihlupha kwafika ingilosi yafika yathi ithunywa ubaba ilanga ukuthi bonke laba bafundisi angibabhale phansi. Sababhala phansi sinananga umkhokheli, leyo ncwadi yathathwa yahamba nayo ingilosi.
yabuya nayo yathi ubaba Ilangu seyisayinile incwadi ukuthi angibaxoshe esontweni sengiyobaxosha. Amen. Samangala ukuthi lento izoyenza kanjani. Kodwa bonke labo bantu bavukelwa yibandla. Umvangeli owayengihlupha kakhulu, umvangeli uzwane, yathi ingilosi lowo ngizomkhipha njengekati lomthakathi. Kwa lawo mazakho ingilosi. Nangempela ngenkathi amaNazaretha esemxosha wabaleka wagibela phezulu endlini wadilika phansi wabaleka waze wadabula amadokodo wabheka lena ebusuku njengekati lomthakathi. Omunye umfundisi engeke ngisho igama lakhe wakhuluma kanti kunomfana omzwayo wathi kufanele ukuthi lo mvangeli exoshwe. Angeke ukuthi mangabe lo mvangeli exoshwa bese kuphela ibandla lamaNazaretha. Weza lo mfana ebuhleni. Lo mfana nakasekho ebuhleni. Wathi lo mfana ngimzwile lo mfundisi ekhuluma kanje nawo. Ngavele ngamqonda. Ngathi mfundisi lokhu kukhuluma kokuthi uthi angixoshwe esontweni ngenzeni. Wavele waphika wahlala waphika ngentaba ukuthi akakaze isho lento ngase ngiyithuleka. Kodwa lo mfundisi naye ngoba ngambhala waxoshwa ebuhleni. Ngenkathi exoshwa wathi efa kwangasekho maNazaretha wangcotshwa abantu bentaba ngasithi wangcotshwa abantu kancotshwa ngamaNazaretha. Kodwa lo mfundisi wayesondele kakhulu ngaphakathi. Kwakukhona umfundisi wayisa kakhulu okwakuwumfundisi wangapha eShowe. Khanyile umfundisi Khanyile wayisa ngento lesimangaliso. Uyena owangiqoqela bonke abantu bangaphakathi ngathi ngiyaphuma esontweni ngafica imoto yami sihijackiwe engasakwazi ukuphuma kuyo. Owafike wavula ifastela wathi kade ngakutshela mfana ukuthi ngoze ngikuthole. Ogcina mina esho kimi ngathi mina ngeke kugcine wena kodwa uNkulunkulu. Futhi wena uyingane kimi awukwazi ukuthi ungibize ngomfana. Kodwa uNkulunkulu wafa. Amen. Wafa. Omfundisi umthetho okwakuyena owayengihlukumeza kakhulu. Ngathi ngiyashumayela ngelinye ilanga wakhuluma esontweni wathi ngithena uShembe umprofeti kufanele ke ngibizele umhlangano ngichaze ukuthi uShembe ngoba ngithi umprofeti njena umprofeti kabani. Wathi ubiza umhlangano wavela umhlangano wakhuluma ngaye. Waphuma wasukwahamba. Wakwajoyina osizwe wafika le eMpumalanga bafuna ukumshaya wabaleka wagcina sesethemba ezinhle uhambe emhlabeni. Bonke abantu mama ngithi bonke abantu ababezitha zami abahlali emhlabeni. Angisho angibabulali mina babulawa ingilosi. Amen. Ngoba ingilosi ithunyiwe ukuthi izobheka leli bandla. Ibheka leli bandla. Ngakho ke kufanele ukuthi thina
sihloniphe lento ngoba ingiyasezulwini. Lento lena ivuswe ngabaprofeti bakwa-Israyeli. Lento lena ivuswe uShembe, ubaba ilanga, nobaba mkhulu nenyanga yezulu. Lento lena into enkulu ezulwini. Thina singacabanga ukuthi into nje ngoba nakho sibancane, kodwa sinto enkulu kabi ezulwini. Ukuthi sinto enkulu ezulwini ifakazelwa ukuthi usuke ingilosi ezulwini yazohlala nabantu, yazoba umuntu ebantwini. Abantu babesho njalo uma behlabelela ngoJesu bethi waba umuntu ebantwini, kodwa wayevele umuntu ngoba wazalwa umuntu. Kodwa mina ngikhuluma ngengilosi ewumoya, kodwa efike yahlala nathi yaba umuntu kithi. Ithina kufanele ngabe sihlabelela lelo gama ukuthi inkosi yehla ezulwini yazoba umuntu ebantwini, ngoba ingilosi iyinkosi. Kodwa ifike lithi yaba umuntu ebantwini yakhuluma nathi njengoba uNkulunkulu wayekhuluma nabaprofeti bakwa-Israyeli, njengoba uNkulunkulu wayekhuluma noMose. Lelo vangeli lezo zinto ezazenziwa uNkulunkulu ekhulume nabaprofeti bakwa-Israyeli, ekhulume noMose, enze yonke into. Namhlanje the only people who have experienced leyo nto ithina kuleli bandla. Ithina kuleli bandla. Zonke izinto ezazenzeka emandulo zenzeka lapha kithi manje. Ithina namhlanje esihlala nengilosi isifundise iBhayibheli njengoba ninibona nje umkhokheli dynamic kanjena ufundiswa umuntu omkhulu. Ufundiswa umuntu omkhulu. Yonke into esuke siyikhuluma siyifundiswa umuntu omkhulu. Nokuthi sinikele kanjani sifundiswa umuntu omkhulu. Leyo nto othena sinikelele iyenzeka. Yenzeka. Yikho-ke ngithi uNkulunkulu wehlele kithi, lo Nkulunkulu wakwa-Israyeli wehlele kithi. Ngoba akho muntu owake kwehla ingilosi yazohlala naye ngaphandle kwesikhathi sakwa-Israyeli. Akho muntu kulesi sikhathi okuke kwenzeka leyo nto ngaso. Kodwa thina sihleli nengilosi. Thina sifundiswa ingilosi. Inkosi usilokhu ezulwini.